Naimbagnal daw yubing, siyak na Altea Fiona F. Flores, taga Barangay Pinmaludpod, Urdaneta City. Tangal daw adda inyak istorya. May panggap iti misang ubing. Nakasagana kayo kadin, dumngag nga rod kanya kung tayo nakagistorya. Ti istorya kat nawara nga ubing. Daytoy kat insurat ni Kimberly Guntang. Nikimpot ko, 7 nga tawanan na hiligis-suna nga agay ayam taado iti ay ayam na. Kaya ti suna ni mama kun papa na. Mimisa nga nakda iso masurot amin nga kayat na. Kanayon na nga igatgatangan ni Kimpot ni gamit kan ay ayam na. Misangal daw, imbaga ni mama na nga isinop na dagiti ay ayam na. Numalpas na nga ay ayaman ta nasakit ti ulo na. Insumbat mat ni Kimpot nga, Wilma, ayusok to no numalpas ko. Nagpas nga gay ayam ni Kimpot kat madina yung sinop dagi jay warana. Nagadungay ayam na nga nakawara ni jay unag ti balayda. Adda babasit, adda dadakkel nga baklase iti ayam nga pangbabae. Naduma-dumay pay iti kulay na. Iti nalpasnan kat madi nagsinop no di kat nagtaray-taray jay unag ti balay. Madi na nakita jay basit nga ayam nga nakawara. So nga nadabadakan na. Nagalis ni Kimpot, gapu jay nabadakan na. Nangurad ni Kimpot ta nasaktan. Napanunot na nga no sinurat na kuma ni mama na nga agsinop sunakot saan kuma nga mapasama kengwa na dayjay. Manipod dayjay nga aldaw kat nagsinop isunan ti ay ayam no malpas na nga isurat ni madinan kaya't nga maulit di mapasama. Nagustuhan nyo ka di, jay naki-istorya ubing, kadagi di badak mo ubing, agsinop tayo, tiwara tayo, kalpasan tayo. Agay ayam wenog gobra. Tapno madi tayo madisgrasya, dumngag tayo, kinina ng kantatang tayo. Kaya iso dati makaumote pagsyatan tayo.